Manipur Public Health Engineering Department Specific Identification Number SIN के allotment थाबा मतमदा form चुमना मेंदुना नियम चुमना थाना बवा from all Manipur PHED Workers and Employee Association के माइकई दगी तक्सिलकले वाफम असि ngasi Manipur Press Club ta pangthokhiba paumising unabada association asigi president sapam samungongna phungdokhibani paumising unabada da mahakna makha tana hai Manipur Public Health Engineering Department employees singi SIN number longna by allotment thabagi form da Lana Menduna allotment Thare Haibasi All Manipur PHED Worker and Employee Association na Kangbangamle Masina Lana Thajin Kiba Tarabadi casual Oriba Tabak Toriba Singda Duki Matik Sokan Gadauri Chahi Contrarom casual Oilan Tabak Toro Club Singi Yengduna allotment Haba Matam Danigom Chumna Tabio Amarom the Department Sigi regular post Samrika Fumfutaredum Hangtuna Lady Masisu casual Oina Mui Chamagatarukrum Asi on a regular on cut pinaba wafam taxiladuna casual sing 1 day off per month wariba asisu lauthok pinaba wafam taxilakle Department of Toba Matamduki casual Kamasari Singna all Manipur PICD worker and the employee association the worker Lakutaki Koina Salaga Department Maming Pandasu Chief Conservator the Salaga Hayama No, adu chuga yaro yana. Adu forest department da koina PICD so na haidi tawki de. Outdated oil policy go written in the PICD. Why the how? Casual kamachari singi mi na tabra ba, challa ba, hui ra hongo na ba. They are human being. They are discharge their duty sincerely. Sungma mayam sincere. Lilamadi electronic media ki mateng lojaraga. यामना क्लियर कोइना मणिपुर सरकार दा सिंजना ऑफिस ता खंगन बिगनी है वाफन से ऑल मणिपुर पीआईडी वर्कर एंड एम्प्लॉयज की माइगे दगी काई न जबगल लोइना ना समझे